Pemirsa Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng ngemargiang tradisi bukakak namoning rahina somo wengi megenah ring catus pata desa. Tradisi ngusaba bukakak pinaka cihna rasa bakti oleh para petani ring sejeroning asil gumi sade sampun kepaica majang krama Desa Sudaji sane kemargiang nyabran kalih warsa. Para pemuda madu saling oneng ngarak bukakak ritat kala galah wengi. Ritat kala punika danyuh membakar raris ke kaplogen ring bukakak sane sida mesuang api. Bukakak raris ke adu ring catus pate. Kegiras pemilat miwah penonton sane rauh ring tengahin kahanan api sane ngumbara saking danyuh sane membakar. Ngeringin kali ukut babi guling sane karak saking margi sane mebinayan. Kali ukur babi guling karak saking pura bedugul mas pahit, malisiki saking pura desa. Bukakak kepanggang ring pura subak ke baos bukakak alit kecil. Raris bukakak sane kepanggang ring pura bali agung ke baos bukakak agung. Upacara ngusaba bukakak sampun ketami dukirin, tur kemargiang nyabran rahina purnama sasikaro, dapat ring warsane mangkin, kemargiang rahina somo tanggal kalih likur Juline lintang, Medan sarang pejawali ring pura desa inucap. Yasri Yuli, Bali TV.